khona nokudla endlini yakho. Ningivivinye ngalokho. Cela kumela-ke lapho sisifanele ngoba sokuyela kuleli verse ley'busiso kanti kufuna sime la ukuthi khona kuzoba nokudla endlini yakho. Ishumi-ke bazalwane ayikhokheli umfundisi, ayikhokheli u-MC wosuku, kodwa zingena endlini kaNkulunkulu bese kubhekela ukuthi endlini kaNkulunkulu yini efunakalayo khona. Umzalwane-ke bazalwane lo othandazele wabusiswa ngomsebenzi kuleyo ndawo, Nkosi yami, ubuya azobonga kuleyo ndawo. Enkathi ebonga kuleyo ndawo bese kuyabhekwa kuleyo ndawo yini esodayo befike endlini. Ngitshela abantu abangakholwa bona mabebusiseka bathi abantu abangasekho. Mase be-right babuye bazobeka lapho. Babeka amaswidi kuthiwa akudle zizodla idalwa namathongo. Balethe babeke futhi lento bazalwane yizwi kaNkulunkulu entshontsho usathane. The moment ubusiseko letha la endlini kaNkulunkulu bese libheke ukuthi yini efanele yenzeke la endlini kaThixo. Ishumi-ke bazalwane ziyasilekelela-ke ukuthi siseve icebo likaNkulunkulu endlini yakhe. Ngingafisa ukusho ukuthi ishumi bazalwane ziya la khona othandazelwa khona nofitwa khona. Uma ethi uNkulunkulu endlini yakho kube khona ukudla, ngamanye amazwi kuba nokudla. Ngenxa yokuthi wena ulethe ishumi bese uyafitwa. Abazalwane nazi nami roho uNkulunkulu. Ngendlela enibusiseka ngayo siyalikhohlwa mase ni-right. Hayi ngikhuluma nalabo abangasebenzi. Mase nibusisekile niyamkhohlwa uThixo mase ni-right. Kodwa abangakholwa bayenza lo mkhuba. Wena wazi uThixo ophilayo utshelwe ngeyishumi nokubonga uNkulunkulu nokuletha ukudla endlini kaNkulunkulu mawusu-right asibe sakubona. Kodwa futhi umnikelo weyishumi Sunday school akekho umuntu ocindezelwa ngawo kodwa ukwenza ethokoze enhlizweni. Hayi Nkosi yami, angababuka abazalwane bangishayisa ngovalo. Uma uNkulunkulu ebusisa bonke phela ukumrecognize ukuthi uyena obusisile. U20% uNkulunkulu enika u100 uhlolwa kumbonga njengo10. Ngisho ngathi ngeke ngifune kodwa ngizokhuluma izwi kaNkulunkulu bese ngiyasuka la. Deuteronomy chapter 22. Ishumi zingena endlini kaNkulunkulu. Yo, ngaze ngabasaba abazalwane. Right, sengizosuka abazalwane. Manje kaDeuteronomy 26 verse 2 akhona. 26 verse 2 akhona. Verse 2. Yes. Uthathe ulibo lwezithelo zonke zomhlaba. Thatha the first fruits. Olubuthayo ezweni uJehova uNkulunkulu wakho. uNkulunkulu akubusise ngayo. Akunike lona. Akunike kona uThixo. Ulufake emgqomeni. Ulifake emgqomeni. Uye endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakukhetha ukuba igama layo lihlale kuyo. uNkulunkulu la ukhuluma noIsrael uthi Israel ngizomnika izizwe. Lezizwe zofuka uyinqoba uthatha yonke into uyifake enqolobeni. Kodwa ungakudli konke. Thatha iportion uyibeke la khona igama lami litholakala khona. When God bless you, God call you to come and bring your tithes endlini kaThixo. Umsebenzi kaNkulunkulu nje ungakhula ube mkhulu nawe usanda usifakile ngeyishumi. Ishumi futhi aziwona umnikelo wesihle. Ziyi-principle bazalwane. Ungathi mawukhipha ishumi mase kufanele kunikele isihle uthi hayi angisangeni. Ziyi-principle bazalwane. By the grace of God ngingomzalwane bazalwane ongamkhohlwa uThixo uma uNkulunkulu embusisile. Angilenzi lelo phutha bazalwane. Kungama bonke kodwa ngikwazi ungambonga uThixo. Whenever God bless me, nango makuthiwa ngisho ngathiwa la ngolakhana is 3500. Nkosi yami mase simohlo ngakhabekho kodwa ukhona osizama. Angangifakazela lokho ukhona umnikelo wokuqhamuka nje kuthiwa uqhamuka kuJoel. Nalokho bazalwane ngambule lo uThixo akuwona amandla futhi angikukhonde bonga kwethu. Ngoba mina understand ukuthi ayikho into engiba nayo uThixo engasifakazi sana. Nokudla ngikudli
kungabusisiwe ngoba ngi-understand day one nako ukudla kuba phambi kwami it's because of Jesus. Ukuba uJesu akamhlelelanga lokudla abakukho la.